Muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza njye ndakomeye ndashima Imana ndabasuhuje ahantu hose muherereye hirya no hino mwese ndabasuhuje. Mbanje kugusuhuza nawe ni karibu cyane kuri channel yanje y'Itara ry'Umurenge Official nguhaye karibu. Uyu munsi mfite umutumirwa udasanzwe. Iyo mwumva ngo umutumirwa udasanzwe ni uyu mubona uyu munsi kubera kuko ntabwo muramubona hano kuri ino channel yanjye, ariko yahageze rero uyu munsi tuje kuganira ku bintu bitandukanye. Tuje kuganira ku bintu bitandukanye, tuje kuganira hejuru imibanire y'abanyamurenge n'abaturanyi babo bo mu karere ka East Africa. Niyo tuje kuganira mwa bantu mwe kugira ngo twumve ibitekerezo by'abantu uko bimeze. Rero nguhaye karibu nakaze kuri no channel wo kwibwira abakunzi bacu. Murampaye ijambo. Yego. Ndashimye cyane. Ikintu nashaka kukubwira kandi kizima. Ndashimye kuba wantumiye kuri channel. Yego. Channel ya Itara ry'Umurenge Official. Kandi nkaba niteze mu bibazo uza kumbaza byose ndi tayari kuko ikibanire cyacu namwe bimwe ndabizi. Yego. Nuko bimeze kabisa. Nta icyo mbaza cyose ndakivuga. Yego. Sawa wabibwira bakamenya amazina uriwe. Je nitwa Butoyi Emmanuel. Nkaba ndi Umurundi. Yego. Ariko nahungiye Kenya. Kabisa ndi ngaha. Sawa muramwumvishije amazina kuba muzi n'uyu namubazaniye, kuba atamuzi naha mumumenyera hano kuri no channel yacu. Rero nshaka kukubaza akabazo ka mbere mbanza kukubaza, uzi ubwoko baza bita abanyamurenge? Ubwoko bitwa abanyamurenge ndabuzi cyane, twarabanye. Bamwe babaye inshuti, bamwe twarakuranye, ariko ntitwakuranye igihe twabaye nyine muri ibi bihe nagiye kubona mu bihe by'amagume byaje kuba muri Congo. Nza kubabona, bamwe turabana, abandi birashika aho bamfata nk'inshuti, banjana iwabo muri Congo. Uko mbona uko wakandagiye narabaye Imurenge neza uhakandagira ikirenge cyawe Bagdad kabisa. Bagdad. Ariko none aho Bagdad avuze ni muri Madego. Ku bantu batazi ijambo yise ngo Bagdad ni muri Madego. Warahakandagiye hari kabisa. Minembwe centre tureke Minembwe centre. Nabaye kuva mu Karingi, kuva ku Kabingo, ndetse ngera mu Rugezi, mbese ndarenga nsanga narageze mu Matanganyika. Ahubwo wowe ntabwo ukiri Umurundi, ndumva umunyamurenge. Yes. Waragiye neza urahuruka neza hari kabisa. Aho ni nko mu rugo. Ubabona gute abanyamurenge? Aho wajije neza. Icyo nakubwira, abanyamurenge ni abantu nasanze kenshi bakunda iby'Imana, bakunda Imana. Yego. Bagakunda gusenga, kandi bagashaka kubora nk'ubusabane n'abandi baturanyi cyane. Ariko uravye neza siko biba biriko biragenda, kuko ibyo bari bakeneye hari abandi bo badakenera ko bubaho uko bo bashaka. Ugasanga bari kubazanira ibintu bitabaho. Rero nuko bimeze. Indangagaciro mbese nkubwire indangagaciro z'abanyamurenge ni gute uzibona gute? Abanyamurenge hagiye natahuye cyane indangagaciro bafise. Ibyo nabonye n'amaso yanjye, apana ko ngo narabwiwe, narabonye
amaso yanjye hajya umuntu atembereye ahantu aza agenda ahantu kugira abone mu Baswahili nibo baza bavuga ngo tembea ukaone. Tembea ukaone. Umeona nini sasa kwa Abanyamulenge? Uranezereje cyane. So Abanyamulenge indangagaciro nababonye mu Zambia nasanze hari ikintu bafite umuco gukundana n'ibikorwa baza bakora ibikorwa baza bakora bakunda. Umunyamulenge usanga kenshi bari kuragira yego nyene ukubitegereje aho bari uzushika ukumva nkawe uranezerewe ubashisemo iwabo neza ubashisemo aho bari mu bikorwa ibintu by'indangagaciro. So ugasanga kenshi uri n'umushitsi je baranyakiriye bakwakira neza kugeza gihe bagutembeje bakagushita mu Matanganika kanka bakugabiye basi nari noreka kuja dada yangu yakubaza noreka ndikumva neza reka noreka kujayo kandi abo banjanye aricyo bari bakeneye kumva none nogenda ngiye ruguru ngo ngenda kwicara gusa ngo kubera ndabe imisozi n'abantu aho yabanjanye bavuga ati ko twabanye neza kandi wabaye mwene wacu reka tugende. Niho nafashe inzira ngo shike ruguru usanga ebwana ni wane nta bantu bakundana kabisa, nta bantu basabana, abantu bakundana kuko ahantu nashise hose simuhira je ndi umurundi cyane nashise hose ahantu hose nageze aho naraye uwo yandajije yafataga nka mama umugabo we yafata nka papa nabiwe bo naratangaye ahubwo kuko nashise nk'umushitsi ariko ndatangara sinzi ko iwacu biba sinabibonye sinigeze mbibona n'iwacu mu Burundi kuko nashiseyo nsanga abantu ibaza ushika impuzu zacafuye ukumva umukobwa nyene ubona ko yisununi yakuze aje akubwira ati akugana ngo yewe ngo wazanye impuzu zanje ndakumeseye. Ibyo iwacu sinigeze mbibona biba ino mu miji sinigeze mbibona kabisa ino mu miji uninde gufurira umwenda akubwira ngo umpereze umwenda wawe nuko bimeze. Nizo ndangagaciro je nabonye Abanyamulenge bafise ariko basabye kandi n'ubu mbasaba bakomeze ntibarabe biriko birabatesha agaciro bo bakomeze gufata imbaraga zabo zikomeze kugira agaciro kujya nyine bari basanzwe bagafise kandi Imana izobafasha kuko n'Imana yabahaye kumenya Imana cyane. kiretse hariyo abantu kubera twinjiye mu miji ubona imiji yatangiye kubinjira sazi ingorane je natahuye sinzi ko ari jewe nimba ari twa tudushe two hejuru urazi twa tuzi two hejuru uratubona twa tuzi tuza tuba hejuru sasa nimba tuza tubakubita mu mutwe twabakubita gutya tukabagwa neza bakaba bahinduka ibitekerezo ariko utoye Imana n'ukuri icyo kinera kibonye ndavuga ati se barahindutse bamwe tumaze kuba urabizi nyene uko mbabona nyene urabizi ko mwaje muva muri Kongo naje mva mu Burundi muri impunzi ndi impunzi urumva ariko hari ibyo nagiye ntahura maze kuva ruguru nkabona ukuntu babayeho nashika mu bisagara nkabona kandi ukuntu bari kubaho bari guhinduka nkabona bari guhinduka ariko hari akantu nza mbona naho baje bavuye hiyo hari akantu bafise biziganijeho umuco baratewa narakantu ariko baracyawufise ariko hari akantu uzubona abantu bamwe bake bamaze kugana tanguye kuzuprondera mu barabara hazarani uzubona ko uyu yarataye inzira kuko je na ruguru ubona abonye bafrodaga barinyegeza urumva ariko abanza iraye mbona bamwe apana bamwe dusigaye duhura kambwira ati niyarera niyumvira se ngire gute wabagaruka noneho ikindi nyine wari uvuze ngo wageze ruguru
ubona ko abanyamurenge bakigira umuco, naam, abanyamurenge bakundana, kabisa. abanyamurenge mbese baracyafite ya ndangagaciro zabo. None nge hari ikibazo nkubaza ko wagezeyo ubona ubwiza bwabo, tuvuge se tubona n'ububi bwabo, ubona ko hari imitima mibi bagira? So tuvuga Ati kubera iki? Kamaze nkubaza, iriya iri iwacu muri Kongo, naam, aya moko yandi bari mu kutwita kuko twebwe tutari abakongomani, urumva, bamwe batwita abanyarwanda, abandi bakatwita ngo turi abarundi. Kuko ga umenye kuko umurundi aho avuze nk'ingene ukuvaye uvuga ko turumvikana, urumva, aho umunyarwanda avuga aravuga naje numva, naje nivuga umunyarwanda n'umurundi baranyumva. Ariko aba bandi tubana rero b'abakongomani bagenzi bacu bakaba bavuga ngo yewe ntabwo turi abakongomani. Ubwo wowe wobabwira iki? Ni iki wobabwira? reka nkubwire dada yangu, nakubwiye abaswahili baravuze ati tembea ukaona. Yego. Kuko ibintu uraba nka twebwe turi no muri Kenya, hari ibintu twagiye dutahura Yego. bivanye n'amoko, turumvikana Cyane. icyo si ikibazo cyo kuvuga ati ngo se muri bandi ko mwavukiye ruguru muri Kongo, muri bandi nzi ko muri icyambere kuri jewe, icyambere nzi ko muri abakongomani Cyane. icya kabiri nzi yuko aha muri Kenya twatahuye yuko uravye neza twatahuye neza. Nibareke ibyo bintu kuko winjiye mu moko kujya babanka ngo muvuga ikinyarwanda, icyambere aho uba muri Kenya twinjiye mu moko yabo hariyo abajaruwa cyane, kandi muri abo bajaruwa twamaze kumenya yuko hariyo abajaruwa b'Abagande cyane, hariyo abajaruwa b'Abatanzania. yego. None bo urumva bagwana Wapi baza bagwana? aho reka gatoya, hari abaruya boho namenye yuko hari abaruya bo mu Bugande kandi hakaba n'abaruya bo muri Kenya cyane, kandi bose bavuga indimi. uko ni ukuri. Abo bajaruwa bo muri Tanzania n'abavuga, abo baruya nabo bo muri Kenya n'abaruya bo mu Bugande ubumvishije bavuga kimwe cyane, turumvikana. Sasa urumva ivyo abo bantu bacu bandi bagiyemo, urumva ko ari ukwitesha agaciro, ni ukwitesha agaciro, kuko hari abandi nambara abakarenjini n'uyu perezida wacu uhari hano muri Kenya, muri abakaranjini uraje uko nagiye ntahura baza natahuye yuko hari abakaranjini b'abasudani, yego, turumvikana, hakaba abakaranjini b'Abanyakenya. None urumva uwundi kandi bose bavuga imvugo imwe. None urumva umwe abwira ubwo wewe uri umukaranje wo muri Sudani ngo genda iwanyu, sindabibona ibyo bibaho. Abo bantu bacu bavuze ati mwe muri Abanyarwanda koko, nimba muvuga imvugo y'ikinyarwanda cyangwa twe tukavuga imvugo y'ikirundi, namwe mukavuga imvugo ariko tugahuza kimwe, ariko ntibisigura ko muri Abarundi, uko ni ukuri, ntibisigura ko muri Abanyarwanda. None wogenda kubwira umunyarwanda ngo ni Umukongo? Ngaho ibaze, wogenda ukava hano ukabwira umunyarwanda ko twumvikana nawe mu gihugu cyawe, ugenda uje muri Kongo ngo ndoba ko Abanyarwanda bakweye ndio kwenye kuna cyangwa washika mu Burundi ubunyene ukababwira ati kubera ko mwebwe twumvikana ururimi rumwe nimwambuke muje muri Kongo, mugende muri Kongo, tureke Abarundi nabo nyine bafise, reka mpindukire ndakubarira neza, Abarundi nabo bafise abantu muri Tanzania bavuga abantu bitwa Baha, abo Baha baba muri Tanzania, ubumvishije bari kuvuga ni Abarundi pire, ni Abarundi kabisa 100%, baba muri Tanzania. Hari ubwo nkawe we gusiga ayo mateka yabo?
hari ubwo barumva Abatanzaniya babirukana ngo nimutahe muje iwanyu mu Burundi. ibyo sindabyumva n'umunsi n'umwe. babayeho nk'abandi, bakoraho nk'abandi, barumvikana nk'abandi. ahubwo icyo je novuga ati abo bakongomani bave mu bujuje, ibintu by'ubujuje. kuko wise umuntu ngo ni umunyarwanda, yavukiye aho yavukiye, sogokuru n'abasogokuruza bavukiye aho hantu, none kurumva kuko aba bantu bagumye gutya bakaguma bakatuzengereza gutya baguma kuvuga ngo nimutahe muje iwanyu i Rwanda, muje iwanyu i Burundi, muje hehe. Kurumva kuko kiriya gihugu dushobora kuzogitura nangwa tukagira amahoro kweli, cyangwa tuzohera muri no ngwano gusa, ingwano idashira. reka nkubwire cyambu cy'abavira nibo banavuga ati dada yake ndakubwiza ukuri, nakubwiye nta bwoko buzopfa bumaze ubundi, ahubwo nibatuze kuko bana amahoro batuze baje hamwe, sivyo maye nkubwira. kuko ahubwo kwanza hari ikintu nshaka kukubwira natahuye. sinzi abantu baza baduteranya nabo ubona ko baza babita abanyarwanda, hatari imigwano ntuzubona ko tubana nabo amahoro, tuba tubana nabo amahoro, ariko vyagera ariko ntubona twebweho jewe kuva mvutse kangana gutya, habe nubwo twabanaga abantu bakirengagiza bakabana gutya, ako kudutuka ngo umunyarwanda kikaza kabura, twakuze base batwita ngo wakosha gutya mwakorogana, kuko gatwebwe nibo twakuranye nabo, kuko njewe nakuranye n'ababembe iwacu duturanye n'ababembe nabo twari duturanye, ugasanga twese dutuye mu mihana imwe gutya nyine, twubaka nk'ingene bageze ruguru tubabonaga hari imihana basiga ko kandi baraturanye gutya neza. iwacu twebwe hose abagenda haturanye, inzu z'umubembe z'umupfurero gutyo. noneho mugakurana, mwarakuranye mwese murigana, none kujya gukorogana ku bunyeshuri nyine bisanzwe, mwakorogana gato ngo banyarwanda, mwakorogana gato ngo banyarwanda. cya gitekerezo bakuze babonye basogokuru babo, ari ibintu. kuko hajya jewe nubona uku jewe umwana nkomoka abonye ibyo ndiko nk'iyo nakura, kuko ntamuhaye ibindi byo kureba akore byiza, azokora nka bijya naje nakoze bibi. turumvikana rero nivyo nari nkubariye, kubera impamvu abo bose nagiye ngubwira ayo maboko yose usanga ari iri muri iki gihugu, kandi ariko bose bakavuga imvugo imwe, batararwana. kuki abo banka ko mwe muri abakongomani, kandi twe abantu bose tuzi n'uwo bazundi nk'abarundi, uza wumva ngo w'umunyamurenge mukongomani, ariko avuga ngo we murundi mukongomani ntibibaho. Sasa ako kantu reka abakongomani ako kantu baragafise, kandi ibyo nikosa twe natwebwe kera barakagira, umviriza nashaka mubwire natwebwe kera. je navukiye mu mujyi, sinokuresha, nakuriye mu mujyi, navukiye Nyakabiga, nkurira kwijana, turumvikana. ariko twabanaga n'amoko yose, hakaba hari ahandi yitwaga mu Bwiza yari yuzuye abakongomani, abuvuze ngo bababembe, abashi, abafurero, ariko ibaze ako kantu baragafise, barakagira. umva nayo narishaka kukubwira kujya warumbwiye n'iwacu tuhageze mushwanye gatoya, kuko iwacu barinjiraga i Bujumbura, barinjiraga iwabo kubera nibuvira ni Bujumbura, n'isaha imwe uba winjiye mu mujyi uri mu modoka, ntuzubibona. rero ugaca wumva mushwanye n'umukongomani ngo naka karundi kakura maharage, ukiyumvira umuntu ari kugutuka iwanyu ngo banyarwanda nyinyi, banyarwanda ni buri kintu bose banyarwanda, wewe ngo naka karundi kakura maharage, ngo ndakupiga kichwa. ukiyumvira umukongomani ari kuza kumvukira iwacu, niyumvira sasa sizamenye ibitekerezo bagira, ndavye n'itabia yo kuri mwebwe. sinzi uko babaye, ariko icyo nobahanura ibarabe imbere. ubu ntidugikeneye kumva ubwoko,
ubwo dukeneye kumva ahubwo Afurika ko yoba hamwe cyane nk'abasore babo ibo bize reka turekanega na bariya ibo wenda b'abasaza bakuze bafite ibyo ingengabitekerezo zabo zo kwigisha abana babo ko aba ngaba ari abanyarwanda bari abarundi bari abakiri bikabaja mu matwi cyane abasore babura ubwoko nyine kuki bo batumva ngo bagire bave muri ibyo ngibyo bize abantu bize bazi kandi bagiramo n'abahanga cyane ariko uzuye ubuhanga bwabo icyo bumaze kibatekereza ngo barebe imbere umviriza nkubwire mutadaki ntibakaze kubesha kwiga ni ukumenya rero wize utamenye ntacyo uba warize turumvikana kandi ubyitegereje abo nyene ubwiye ko bize nibo bagenda kubesha bajya batize kubera ari abantu batize nyene nabo bakinjira ngo baca dupige munyarwanda none jewe tuvuge bizoshira gute bandeka nkubaseke gatoya none jewe n'ubu nuri umukobwa n'umudamu sindi ngaha ukuntu kwabiri kofi imwe pa nkagutabira ikofi imwe ya kabiri nawe ukansubiza iyindi none bovuga ngo ninde yakubise uwundi ni wowe wankubise nawe wankubise nawe nagukubise ariko nawe urashobora kunkubita zibiri izimbabazi ariko wankubita imwe ikambabaza si uko nyine wowe ushobora kunkubita imwe kababara kubera ko ndi umugore ariko nti nagukubita zibiri tubabara sibyo nshaka kukwereka aho ndavyumva nawe wewe hajya nivyo biriko biraba mu iwacu burya bwoko raba nibuza bureba abantu bari batuje neza bari babayeho neza kuva aho je naringereye hariya ariko muri iyi minsi nabaho kuvaho bagiye bazana izo ngwano none se abamaze gupfa benshi ni bande we aho tuhasige point d'interrogation baribwira nabo nyine abamaze gupfa ni bande benshi kandi noneho reka kubaza ikibazo kandi gacabaye nuko nyine abantu batwitirira kuko turi abarundi turi abanyarwanda twagakwiriye nyine nabo banyarwanda nabo barundi kugushyira hamwe nyine n'ubundi nubwo twese tuvuga ururimi rumwe ngo banadufashe nyine tubigishe nabo bahinduke bave muri izo ngibyo nuko bashuka kandi aba barundi bakamara bakaza kandi kurusha kandi kutugwa urazi hajya nabo barundi ndabona ko sinovuga ngo ngwiki kandi iyo umuntu bamuhaye akazi sawa aza akora akazi bamuhaye kuko iba ari kontra ariko mu mbaraga ze mbona muri politike jewe mbona naho ntayibamo ni ukuri nka mwebwe tuvuga imvugo imwe siko ni ukuri abanyarwanda tuvuga imvugo imwe ahubwo jewe rimwe na rimwe reka nkubwize ukuri nzanshimira abanyarwanda kuko ibo naho tutazi neza ko bari muri Kongo ariko urumva ko baza bavuga ati ngo nibare tunasikia ikintu cyose ngo ni banyarwanda aho n'abarundi bokwiye umviriza naho n'abarundi bohagarara kuko nimba umurundi abona ko hari icyo umunyarwanda ari gukurayo nawe niyinjireho agikura ariko twubaka Burundi twubaka kajya karere kacu kandi agikuremo mu mahoro sibyo nyine none ariko kugikuramo kuza kutwica twebwe kandi ariko yagakwiriye kuturengera ahubwo aze kutwica mwebwe muvuga n'imvugo twe tuvuga imvugo sasa nakubariye ati umuntu ari mu kazi ubona naje cyangwa uwundi ukuntu ugenda nkasororera nkabwira ati genda uko bitujya kandi tuvuga ikintu kimwe kubera akazi yogenda cyane birumvikana abo bantu twebwe icyo nobabwira ni ukuri n'amakungu abibone kuko ibi bintu biriko bibera muri Kongo aha ndabivuze muri ayo majambo ibiriko bibera muri Kongo akazi kabo cyane ikindi ni ukubwira urabizi rero ibyo twabayemo ngaha kandi uko tubaye muri Kenya yego ngeze muri Kenya aho tuvuye muri Kongo yego ngeze muri Kenya atahuye yuko kwanza tuza twihenda
urebe twanka abarundi babanga bakinjira muri Kongo aha muri Kenya abarundi n'abakongo baravugana rimwe nibo banumvikana bagasangira kimwe bakaba abagenzi bikomeye urumva ariko twagera muri Kongo tukumva ngo abarundi ko bari abanyamurenge gute abahungiye no b'abarundi n'abanyamurenge bahungiye dufitanye ubumwe burenze ivyo ariko guha winjira muri Kongo tabumwe abaza bakira abandi aha muri Kenya atari umukongo w'umunyamurenga kwakiriye muhuye n'umurundi akwakiriye wamubaza se aha nihe nari nkeneye aha akakubwira ni hariya cyane siko none nibareke kuduteranya nibareke kuguma kuduteranya nibareke abantu twese tugirana amahoro apana tureke n'abakongo mani biyumviye cyane bave muri burya bujiji cyane kuko hari ikintu ubona bakomeje kandi baza bavuga ati ukiwasha utawona nawe utayota kuko samashugwe muba mugiye gutera murota mwese nubatwika rero kandi haburana babiri hagasinda umwe cyane abo bakongo biyita ngo ni abakongo bakana abene wabo gusa abakongo ni abanyamurenge b'abanyarwanda ariko bakibagira se aho bari ni mu Rwanda cyangwa ni muri Kongo rero icyo nokubwira cyoco kizima nibareke abantu tube mu bumwe kandi dukundane dukore ibikorwa tubake Afurika n'aba bantu badutwara abageza babara aba baperezida kuvaho batwariye ariko batariyumvira kunga Afurika kuko bagiye biyumvira ngo ngwanire Uburundi ngwanire Kongo ngwanire u Rwanda naho tuzofa dushitse tuzokomeza muri zijya ngwano buri gihe nihava muri Kongo hazoja mu Burundi cyangwa haje mu Rwanda cyangwa gutyo nibiyumvire bave muri ibyo bubake Afurika cyane nibubake ngo Burundi gusa nibubake bubake Afurika cyane birashobora gutangurira aha iwacu muri East Africa bikagenda mpaka muri Afurika zose cyane rero nicyo nari nshaka kukubwira kandi ndagushimiye nanjye ndagushimiye cyane ndagushimiye mwabantu mwe umutumirwa wacu yarameze neza uzosubire kandi ugaruke ndagutumiye kandi gamberega yuko kwa kundi baza biyegereza abashitsi bamara gutibuka mu munezero neza bakavuga ngo muzosubire kandi mugaruke none ganaje nguhaye karibu gusa karibu uzoza komeza ugaruke tuze tuganirize bene wacu tuze tuganirize abavandimwe kugira ngo tugaruke nika wakundi kugarura abantu ku musaraba tubagarure cyaba murakoze yeme ndabakunda mukomeze mukore subscribe na share na like na comment like ni wa kwa kundi kabisa like ni kwa kundi naka